Komera Kristo ni muzima. Dukomere Kristo ni muzima. Ari hagati yacu Yesu Kristo nakumira nomwe. Twuguruye imitima yacu. Uyu munsi yo bikomeza. Gatuganire gatoya. Umukristo avuze ngo komera Kristo ni muzima, ngo nibaza ko meze neza. Yes, meze neza rwose. Ngo hariho inyigisho wigeze gutanga yerekeye ibitutwe mu isi y'umwuka. Ndabyumva, ngira n'ubu irakenewe, twoca tuyumva, na cyane cyane ko no mu bigaragara biraturembeje. Ndavuga n'ibitutwe biturembeje. Yes, jewe klima nk'iyi mu Burundi ntayo umengo nahora mbona, aho iminsi hera tutabonye izuba kandi ari muci umenga nubwira kabiri. Ya ubwo nabidasanzwe kihari mu isi y'umwuka. Kidasanzwe kirahari. Ngiki kibazo kibajije umukristo wo muri restaurant Komera Kristo ni muzima. Namba iyi minsi itatu iheze waravyirikanye isengesho naho wafatira ku ijambo ry'umutwe gusa, sibyo? Muje kuri amajambo y'umutwe atangurwa n'ijambo reka. Nanjye nagiye kubyanaliza, ndabyanalije mu mwanya uheze, sibyo? Ndiko ndaraba ibiharuro byatanzwe n'ababijejwe berekana ikirere twirirwana uyu munsi. Mwaratanguye kubibona mu ijoro. Ego menga hari nko mu saa 9 saa 10 gutyo. Nukuvuga rero ubundi reka ndabibira ibanga. Nubu uri mu mugwi wantu bavuga ijambo ry'Imana, ukumva ijambo rije hagati ya saa 6 z'ijoro na saa 9, ukumva iryo jambo riseni rigarutse imbere ya saa 12, uzomenye neza yuko niryo jambo ryavuzwe mu nama y'ijoro, sibyo? Buriya abakristo benshi muri ko mugenda nk'intama zitagira umwungere. Kubera iki? Ubundi abakristo iki ni igihe cyo gushima Imana mu bihe byose ubayemo, kuko hagiye kuba impinduka ku isi yose. Hagiye kuba impinduka, kandi impinduka izonaniza yongera itangaze abadafise Imana. Abafise Imana izobatangaza. Ndavuga impinduka imeze gute? Nimukibaze ngo ni intambara. Nimumva bavuga intambara muvuga amahoro, nimumva bavuga amahoro muvuga intambara. Kubera iki? Akenshi abana b'abantu bashingira kubigaragara. Nubona nk'ubu nk'amafaranga. Ubundi ibi ni bitutwa, kandi bitutwa mu isi y'umwuka ntibisigura ikintu kibi, ahubwo zirya sazi ziba ziduma. Kubera ibitutwa nico kintu kibi. Sindi kugaruka kuri iyo nyigisho oyaya, ko sinabiteguye kuyigisha. Mugabo ndi kuvuga ariko arambwira ngo nta kintu kidasanzwe kihari. Kirahari. Ni mwibane n'Imana neza kandi mujyajyanye Imana ubutunzi. Ahubwo mu gatondo sinzi ikintu navuze, ndavuga mbega yemwe navuze kuri irya papier monétaire. Sinzi ikintu navuze, sinzi umukristo yararotoje indoto, cyo kibazo yarabajije ni mwizamu menga y'ukuguruza ikirere ciza ku buzima bwacu. Nikuvuga rero ngugo hari haho nagiye nifashisha indoto, usibye saa 6 z'ijoro mwizamu yo kwakizazana cyasha, naho ngene umenga mu mpera nayikoresheje. Nikuvuga rero iki gihe turimo ni gihe cy'uko Imana ishaka abantu babaho nk'uko ibishaka. Nuvuga uzidadira ujane imikorere y'isi wisange uri muri marche en arrière, uri muri reverse. Nje kibazo abakristo bafise. Iki ni igihe Imana ishobora no gufata n'aya papier monnaie ikayakuraho mukaba mu bundi buryo. Ikisigiye cyo gukangwa n'amazi abantu bariko barubaka. Ikisigiye cyo gukangwa n'ubwoko bw'imiduga buriko burasohoka bushasha. Ikisigiye cyo gukangwa n'uburyo abantu bariko bagira mariage, ibintu bihenze, ibintu bigizene. Iki ni igihe cyo gukangwa nuko utubasha Imana. Iki ni igihe cyo kugirane cyo kwikubita gashi kubera ko ukuri ku ijambo ry'Imana uri kuguca hirya. Mbabwije ukuri Imana idafite muntu kuko irabivuga. Ndabizi ko abantu zibeshi babivuga, ababihawe kubivuga barabivuga, sibyo? Ababihawe kubivuga barabivuga. Nimubipfisha ubusa, nimurondeze Imana ubutungane. Nimba yarakubwiye ngo gira iki, niba yakubwiye ngo ntungijyanye kimwe muri 10 kiyizanire. Iki ni igihe basi kimeze nk'igihe cyo kwa Baruki. Ubundi Isaya ni Yeremiya 45:39 ngenda basomere ndabe. Iki ni kibazo nguye ko ga bukwi na bukwi. 45. Aho Imana yavuze ngo nguko uko Umukama Imana y'Isirayeli avuze kubikwerekeye wowe Baruki.
ngo wavuze uti ewe jewe ndago urumva ibi bitutwa mwebwe ntabyo mumenyereye mwaba mbese ibitutwa imvura nayo yaborigwa mu kwezi kwa Bikira Mariya muri ku kwezi k'umunani ibitutwa bimeze uko iminsi ibiri nkeje imvura yaraguye gushika yonywesha imvura yaguye twe turuzuza citerne iritira 3,000 duzo amabagaje yose kandi twe tumaze na kabiri tutagira amazi ni kuvuga imvura iragwa kandi mwibuke ko amasengesho tugira ajya amasengesho azana n'ahantu bavuga ijambo ry'Imana tagendeke yari ajya amasengesho dudubiza mu mutima atandukanye n'ibisabisho twakuze tuvuga nabyo bifite agaciro mugajya amasengesho iga intention spirituelle izivuye mu kami k'umutima w'umuntu muzohore muyihagararako kuko kibari ikiganiro cy'umwana w'umuntu n'Imana burya nigo ruhara nico gikogwa cy'umuhanuzi nuvuga kuko abahagarara mu ntege nke mu bibazo bikenewe n'abana b'abantu akabyereka Imana nayo mutima wawe mwerandika abayakoze ikavuze ati tugira iki naga mumva avuga ngo haleluya ngo iki niki nico gituma amasengesho mva mutima mukwiye kuba muyahagararako Kristo yavuze ngo nimwamara kwatura mukayavuga ngo muzoce mwemera nuko ibyo mwavuze byose mwabihawe kuko Imana ni mudakehanirwa sibyo rero bavuga ngo ndago iki nigihe abantu bansima bafite ibibazo sibyo kinigihe abantu babarimye baravuga ati mbese ndime yatasuye nyarutse ndo nguduharage twa mbere ngire ntigamagaba ndi mu bure no gushira imbuto mu kuzimu kinigihe Imana igiye kubahindurira ibihe murashabaye kugira amatangi y'amazi mukagira hane mukagomera kugira ngo muhorane amasezo mugira imirima y'amakontresezo mukanabikora munavuga ngo nivyo byinjiza amahera cyane igihe tugiye kubamwo nigihe kiryoshe kandi jo cisubirira nagwa ahubwo ho cinyanyaga sinzi ko muyumva ko mabati nukuvuga rero abakristo mukwiye kumenya ko Imana ari umugenga w'ibihe mumaze kumenya ko Imana ari umugenga w'ibihe nihera izuba mu kwezi kwa kane ukwa gatanu ukwa gatandatu ukwindwi ukumunani ikongera ko kwa gatandatu nimwumva ko twibye nimwumva ko twibye ni gice cy'umwaka ariko rero imyaka namaze mu Barabu nsanga namaze imyaka 5 hafi 6 nsanga imvura nshobora kuba nabonye imvura nk'inshuro 2 cyangwa 3 mugabo usanga bararya bagahaga ntawugara ngo banyime ibyo kurya ntawugara ariko ararya nsanga barashora no hanze navuga nti Imana ufite ibanga wibikiye twarakubabaje nk'abakristo turakeneye kutakubabaza kugira ngo tugire neza nivyo bivugwa muri Zaburi ya 60 ngo watugize ubunywenywe ngo kubera icyaha cyacu ngo noneho ni wongera utugarukire siyo Zaburi tumaze imisi dusengera mwari kubona mwebwaho ni Zaburi gaburuka 2 3 4 5 niyo mwanda kugira ajya musenge iyo wasenze wizeye ukabwira Imana utimika imenyetso ukazingura Bibiliya naho uzotora ngo Yuda yicaye Yesu uzocuriza niryo jambo uhakana uti je sindi umwicanye sindi bukwihakana ivyo dakoze rebonye nawe yavuye yiyahura ibyo bintu ndabihakanye mugi Imana izobikene ko hari kintu watura urefiza Nutajivuga ngo ndapfuye nubona ngo araheza ngo arasanda ubwo tiyokereka mfe kuvyaha mfe kuvyago mfe kubugumba mfe kumakuba mfe kumadeni reka mabwire mugatonda rero nundi mu Kristo yadushingiye ntahe aratubwira ngo ingene ngo twagize isengesho ryo kwishurizwa madeni ngo ryo kurihirwa madeni ngo none amadeni wese yararihiwe be muwaza kwicara ikintu cyoroshe muwaza kwicara ikintu cyoroshe yayanditse nayigishije ko kuko yari yeka Mwaza kwicara ikintu cyoroshe sindi kubahenda mugwanire kubwira Imana ngo tugira icyo ushaka tubacho Nujyajyanye Imana nuba nurasa umuriyoni ntukavuga ngo 100 ni menshi sindatanga genda kimwe muri 10 gusubiza mu ngoro y'umukama kuko ubuzima tugiye kubamo n'ubuzima bwiza mugabo uzobera bwiza bubaha Imana buzonaniza abatubaha Imana kuki muzamwamenye kurira amatama yose mugabo Imana izokurira kwemera kurira amatama 2 hari urika tubikubavuba ngaho izakujisha guhondagaze uburinda yuko birya utura mangati uburinda yuko birya ugira urusina kubera iki hari uwundi ashonje ngaho Imana iziduteze ibyago kubera twase kumvira iki ijambo ryayo ibintu byabiyo tugiye kumu kandi muzopfa mutabonye generation ntizopfaho mutabibonye kubera iki turi mu gihe cy'ubuhanuzi bwuzura bwa Yawe niyo mpamvu nukurata murota cyane hagwa ni mukenyera umwuka w'Imana akorere muri mwebwe mugire n'ingabire zo kurotora uyu munsi nta muntu Imana yica itamuhaye indoto ega muharige mvuze ngo Imana yica nasanze abantu mucanganikirwa niyo yica hari gibwati mwana wanje canga ugende kuko shitani ifite ububasha bwo kwica niyo kugira ati ngo nuze nugende
kubera ko abakristo benshi ntimwamenye ururimi Imana ivugamo. Imana ikubwiye ngo canga ugenda ufata urukuta rwawe ukavuga uti no mfashe ubu buriri ntibirakunda mwami, shingira ko nakuryagenya kimwe muri kimwe, ushingira ko utwigoro twaboro ni jewe ukwiye gutuma ku mpimba, ni jewe ukwiye gutuma mu mfuvyi, none unjana iminsi yanje kunezerwa ikihari. Oya mana, oya ha mwararengeneje natatabije mfise umutwe wonyene. Nabwo muravuga ngo numva menetse umutwe ngo reka nje kuraba dogiteri runaka, tora telefone uzamugwa mu ndoki ndakurahiye. Tora telefone imbere yuko ubanza gutelefona mu ijuru, ikonekita mu ijuru, gira Imana uti mbese nk'ubu nk'amafaranga yanware kwa dogiteri namvuvye yari yakeneye ngo muko cyane ntizorira isaragare bayirukane ku ishuri buzi uniforme canke ibuzi birata canke ibuzi kaye. Kubera iki mutazi kuganira n'Imana? Ibi twubundi mu isi y'umwuka zirya sazi nizarimbi nazo kenshi Imana ishizikwereka mu ndoto. Ubundi bitutwo ngo yankingi y'igicu yatugendaga imbere, burya ni wewe Mana ntabwo tuzayoba. Muzokurikirane neza izamu ryeje ryo guhindurirwa izina riri hagati ya saa 12 na saa 3. Mbona Imana yaduhaye umugisha wa connection no munsi, sibyo? Nukuvuga muzogyumvirize kuko nigihe abanyizeye bava bakisukoni bakagenda pfu kuzuba Imana yabakingishiriza inkingi y'igicu hamumvura, kuko ibintu byerekana ko Imana ifite ishavu ni ibintu bibiri, ni izuba ryinshi rimena agahanga imbwa, niki n'imvura nyinshi iri mu bihuhusi ikubita ibitoki igakubita ibigori n'imirabyo n'imituragaro. Bijya rero mwaje ngo urumva ngo nibyo kwa Yezebeli ngo ugira inkuba ntizodukubite ngo mbara gasipikira bura kukuboko. Igari nibyo kwa Yezebeli mukakawo, muraka gutongera ikintu na kimwe, muraka kugira ibindi bintu na bimwe by'ibigigomana ngo ikico nabara ngo ndi imbere y'isana mu bya Bikira Mariya. Uri kurasenga akira ubwami bw'ijuru buze kuko Imana n'umwuka. Abo bantu nabo bamaze kumwuka ntibakiri mu mubiri, mugabo wowe akira statu ukavuga uti ngiyi ngunu umubyeyi sindabahenda je wantandiko ndavuga ndi umukristo umukatolika yisobanukiwe ijana ku ijana, mugabo hariho ibintu mukora bizogira bizotuma mwankirika mu buzima bwanyu kuko Imana irabipfuhira. Iyumvira ko Kristo ari wabyivugiye muri Yohani 4:24. Ega nasanze n'abaporoti baradutwenga muga ntibabitwigisha neza ngo babitubwire. Hariho gusa udukosa dufise pe, ugasenga Imana yigiriye ku ruhande kuko ibona ko hariho statu ufite imbere yawe, wowe ugasigara wanze iyo statu nayo ubwiye ati burya kuko itakivuga nikivuga ntavuga. Ibyo ntuze Izaya yarabivuze. Nukuvuga rero ibi bihe birafise icyo ko birabura gose. Irevre imvura muri uku kwezi imbere cyangwa inyuma gace yarakanze ut ahamye hagwa imvura, ahamye hagirane. Imana yamye kuraho umukungugu, mugabo simba besha ubuhori yiro nakandi karyo keza. Uri Imana yakandi karyo, uri Imana ihindura ibihe, abatabizi nibaze ndababwire ingene wanyiyeretse. 1 2 3 4 uri Imana yakandi karyo, uri Imana ihindura ibihe, abatabizi nibaze ndababwire umva ingene wanyiyeretse. Rero ibi bihe rero mubyitegurire. Nukuvuga iki? Inkingi y'igicu bwasi n'ubutabazi bw'Imana n'ubuhungiro bw'Imana kuri twebwe. Ngo wibereye mu gitutu, Zaburi ya 90 ivuga ngo iki? 90 wibereye he? Uwibera hakingiwe na rudasumbwa, hani mu butabazi bwa rudasumbwa. Ni Zaburi ya 91 ngo yama mu gitutu cya mushobora byose, ngira umukamanura ubuhungiro bwanje butamena. Mana yanje niwe nizigiye, nkako ni wewe mukama ni wagukura mu mutego w'umuhigi, akagukura mu karanda gatikiza inganda, ahagupfukisha moya yiwe, ugahungira musi y'amababa yiwe, ukuri kwiyo n'inkinzo n'igitembe. Muri iki gero n'igihe dukugwa ko umwuka w'ubwoba wo gutinya ibi na biriya.
rero Baruki Imana iramubwira ngo wavuze uti ewe jewe ndagowe nkako umukama yongereje agahinda ku bubabare nabwiye yawe umurimyi aravuga ati ibi ni ibiki yaba uwo ari we wese uba afite ikibazo nugwa he murabyumva ngo narushaho naborogeye ntari butore nakoyoko uraheza umubwira uti nguko uko umukama avuze sambura ibyo jewe niyubakiye nkarandura ibyo jewe nitereye ibyo nkabigirira igihugu cyose none nawe ngo wirondere ibintu bihambaye ntukabirondere nkako ngiye gusuka amarushwa ku muntu wese niryatswe n'umukama ariko wowe impembo nzoguha ni ubuzima mu bibanza byose uzocamo kini igihe Imana ibiri kirerekana ko ari ubutabazi bwayo bugiye kuza ku buzima bwacu nukuri pe ashikiye imbere munacitege ko ineza gose ku gihugu cy'u Burundi simbahenda iyi ni sinye ya peace ya mahoro ya pe rero musangwe pe joie de Christ ubundi igihana cy'Imana ishavu ry'Imana haza imituragaro haza inkuruma haza imvura y'igihuhusi haza uruzuba rwishi kandi muri iryo zuba ngo haba harimo ibabarikiza ubundi iki ni igihe cy'uko hari ahantu Imana igiye kudukura nayo igiye kudushira kuko Imana ni ikintu yategekanije ku munyisirayeli igitekanya umunyisirayeli ari mu minwe y'abamusumbya amaboko igitekanya umunyisirayeli ari mu minwe ya Farawo Imana yabanje gukora ibintu byinshi igera ku rwego y'iki cyitwa imfura cyose ku muntu w'umunyamisiri n'uburiza ku nyamaswa yose iri muri Misiri sibyo Imana irabatwara kandi Imana ibatwara ifise strategy ibatwara ifise strategy nikuvuga rero nigihe byumvikana ko umunyisirayeli nabo bose babikorewe ku mugaragaro ariko umunyisirayeli atisobanukiwe atuba Imana ashingiye ku by'Imana yakoze uwo munyisirayeli yaguye muri urwo rugendo ntiyageze Imana ashaka kumugenza niyo mpamvu nabwiye ko ibihe biri hana n'ibindi kinigiye gishasha kigiye ku buzima mugiye kubona abatamakazi abana muvuga ngo bitoye ngo ninzara batoye ngo ariko bavugira Uwiteka ndababwije ukuri Uwiteka mu bantu 10,000 ntiyarakeneye yuko haruha abantu ingerane ku yindi mugabo uyu munsi mu bantu 10,000 usanga abantu 90 biruha bitigita bikanga yuko bogira umutekano bogira umugisha bogira umugwiza mugabo bundi ko umukama yashagaje ko benshi bamukorera bakeyibakaruha hama bagakandwa umuruho wabo nuko bakora bagasarura nibushanire burya tugiye dupancaritse mwisi y'umwuka kubera iki amadidane urusobengetane rw'ibyago kandi Imana ikavuga ngo nimutagira ubwenge nzobabazagurisha ko bazagura amajambo avuye mu kanwa k'abahanuzi b'ibinyoma rero ngo nsambura iryo jewe niyubakiye nkarandura ibyo jewe nitereye ibyo nkabigirira igihugu cyose none nawe ngo wirondere ibintu bihambaye ntubirondere nkako ngiye gusuka amarushwa ku muntu wese niriyazwe n'umugabo ariko wowe impembo nzoguha n'ubuzima mu bibanza byose uzojamo kiriyo n'igihe cy'uko Imana ikorera ku isi reka dufate ko Baruki ari igihugu cy'u Burundi cyangwa ari jewe mu karere mperereyemo ikafate ko ari nawe mu karere uhererewemo wakira ubwo butabazi ushingiye ku kuri kw'ijambo ry'Imana wabwumvise nukorera Imana iduha umugisha Imana itinde kubara ibi bihe mu byitegura abakobwa mu byitegura abahungu mu byitegurire abagabo mu byitegurire wese mwitegure ibihe byiza by'amahoro ibihe byiza by'ubutungane ibihe byiza by'ibyishimo ibihe byiza by'ubutabazi iyi nkingi y'igicu umukama idushire ko mu izina rya Yesu Kristo duhabwa umugisha duhabwa umunezero amen mukaba urakoze kuri ubwanya mwiza ese iyi mpinduka wavuze yuko ijambo ryose rivuye mu kanwa k'umusabyi wawe k'umuzuko wawe uzoriherekeresha ibimenyetso n'ibitangaro ese wumfasha
uko mbivuze akaba ari kubidukorera, ukaduha impinduka, ukaduha umugisha, ukaduha umugwiza, ukatwongera ubumwe, ukaduha gusabikanya, mukama ukaturinda uburyarya mu izina rya Yesu Kristo, tugahora dukora iby'ubutwari twebwe ubwoko bwawe. Amen, amen, haleluya. Urakoze nyaguhora ku ngoma, heranye duhezagire kugira ngo turinde ubugufi bwo mu mwuka, uduhe uburebure mu isi bitagaragara, niho tuzobona koroherwa mu byo dukora byose. Twarahezagiwe ku bwawe. Amina.